Midi Edina na ama owuso na sabre training issue abeto jano ena mede ebesomo ewo too much GHSO ebusuafo Mr. Eko Kwansa Hayford MP for Enfansman constituency ni wo abubu ya tesegana ebeye as a great shop edema ya report di kan ba ye chiremu se papa yi amrobert for and womo esi ne kwan ewo ebra na wo fi campaign trial ko fi atese womo ebo ne tokunu no se se adai sa report no eni adane emu asakra na mo be kaya Honorable Kennedy Japan MP for Ascent Central and Rada what they betu ja and ewo ebra tese busafo ehia womo ene adofo ba bebo dompem ewo ne busafo a womo chiachia womo chia busafo a ade atomini no what to ja wo ho se MP no according to no special investigation awoye no armed robbers no tese kofo keka report ba ye cheso me armed robbers awomo ekokun papa no according to no investigations no womo nye armed robbers awomo ye contract killers nkofo asheda abo mo pa se womo enkodi sa edwuma nti ni nchire ngode ka no se ba ne sen en wo bi we kronfo armed robber won do odria ne se wo bia na de ne sike bi no woje ne phone bi no woje japade bi no woje fi unsem na wo ba ko bi sa se edwuma be na we udin the sen ho de enche de enyo mo santi si wo mo bi sa ne din e ma ne ball ne din ene te se edwuma o ye saka so ye MP no enu ne asensu dia na wo mo hia wo mo ebetimi edekunu nti no ball ne din e kire ne edwuma no womu ebonto ekunu na honorable ekaye no ngofo adwum yom kasna sese de Ghana for sene city ani asemesi ne bepe de pomesi bra ni aye ntema pe asem no ano betua so asem na no obewu ani atutu blame ni ye de hihye ne to nsem ni gu ni sese nsem nani na honorable kare ye ne sa no sesi ade eye abronya DC ani di ankasa Ede Mr. Kwame Bafo wo ye communicator Ede Emma MPP amanyoko no so babonte abehye the honorable Kennedy Japan eka no behye mu Kenya ka se wa kebi kura ka wa matese ano otimu se ewiemu aye nyunu obi ani aba no ho so na the ita make na san so no so na the ode be ka ho ne se I can authoritatively tell you that it was not an armed robbery attack. The NSC has been planning these attacks all this while. I have a lot of chats and recordings to serve as evidence. The NDC and John Mahama are behind all of them and have blamed it on armed robbery attacks. The murder of Eko Kwansa was not a robbery attack. The whole country will know what I'm talking about when the time comes. No, what they to ja okay FM. Ebusafo na no chesa bronya so ejina subi ka bi se no kwasem se papa no kwan to nam so ewu ye Eko Kwansa Hayford kwa of nam so we ye dey report betu ja say ye amrobese for ene bonu to no enye no kwa ku se no wo de ye enkata so de de ama wo mo ankasa dwumadi a wo mo edi osuma se wo kwa se NDC for no ene former president John Dramani Mahama ene wo mo ensa ewo mu bia te se enam so ema honorable no etimi esre ne nkwa na de wo ba tire de na ensem no de emu anya yehu where there serious allegations so where there are very serious allegations and you're there to dano now me I don't even know what to start with that me most na mean choka because enka security intelligence what Ghana ha enka wo mo ye o madwuma se ne sifatia enka if indeed there are a verbal evidence material evidence such as biakoso audio biakoso secret meetings biakoso according to abroad net DC enka bisa akoso shouldn't they have been informed? Shouldn't they have known say plan be say e wo suma say edifa eye MP no ana ana ye chairman abetoja ansana assembly ye biem ni evidence one ye person improving no ye prove about it because with what eye abroad DC can never say evidence wo na eye life wo nim say na secret meetings koso and what in your chats and what in your audio and what they just was abre at say one koye case and statement to police station wabetu odebetu just said NDC for any former president John Dramani Mahama ewo ensem no emu bia tese wo munim atan mo na mo so mankofo e hye nkutu pa so wo munkokunu na ebie wo mun na ne nya say am robbery case and so my dey just ye ni asundue sa abie mo ahomba go ye che na ni sa abie mo si wo bitimi secret meeting planning
na wotumi susu na etom na otumi bekun na yekasa no bia ta kle jani sa de na say ye nkwa dansa yi mankasa okay say na wo mo ampedifo no so esi a MP4 ene ye akọ mo so ni etu obubo ye de bubo mo na o mu film say sa na be ye dia ene Ghana wo man mu ayehu say sa na amanyofo no beko na ene o man mu ayehu say ade say politics say wo kire wadwen wo ka na obetimi aye na ni page na so na wo wato so aba na wetime di kudum na say ade je mo be fa ase na no say wo no obi print mo kunkun ho e wa ase dia ene so obi ani fa hunde sa wo ene se na obi ani fa hunde sa obi ani on Bible sa because they go kire wadwen kra na adwen kire wadwen kire bi dia say amoniko we na ko kire wadwen dia ma ne kwa de ene na you ready say bibia betime face the air quality as I say security agencies no one more enkanya mo so when so serious and an allegation as I say yem peje mu na abro nya dis na kasa mu yem be fa no ene afa na ye kasa keke ye nya kasa bebre biem Ghana say kasa na do so ye nya kasa say on kasa ye fa we ento ho ye ka ne keke ni yempe say obi kasa na asem na all ka no allegation na stronger e hu be nya pass e be twena ba the all ka so wo no no fa nkyere na ye hu sampa because the dan obi akasa de na nsem ba de be te na nsem so no ko fa nsem ba ana me bwa de e ko ide imperifo mu so na Ghana ye hia ya sundue Ghana ye hia enkabom Ghana ye hia sa Bible ejuma no be Bible be ejuma e wo man me be see ha won so adwentre anything me say wa fatu dwa e we comment section na ebiem so no follow yen e we Instagram page at toomachgh_. na ama owusa enemy din da se ne be sai edi shabim na update bi aba story no echini mi di meni e be di echi na to say me de asomo e wo eye video so na no nti e be say di shabim makram. Too much GH. Me did go say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaiah Kojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come on here. Too much GH. Too much GH. Too much. Na me so me I'm more fire.